But Dr. Sharp kwaba. Mpombo ko de. Nyame adom. Ye de Nyankopon se. Se adwuma so boko. Adwuma mboko eguso ye adwuma no. Se ne Nyankopon te asfo na ma yetumi ni ahoden na pepepe. Saa na ye no. Na obi anso ato no. Na ami se yesi afi mu no. Ye de ne saa ye kwaye ni mu ano no. Ami se ye twamu ye duru mo kan se. Se wo match mu. Se ye twakota no. First time. Ye de nyame ase. Na anope die obiti enka enya bone so Dr. Sharp die na obetima aye ede aboawo ewo atiasefo asase so obi awo ne obeye ewo atiasefo asase so a ode boa nipa otimi ye ebi do afuo obi won mo kogina no obetima bonko fie nko abeye 100 masa obeka sese nipa weze wone ponko aye training da na enye so wone ponko aye training da ni ono no wa plane ni sunsum ni tumi ni na hoden di akire na ode ye no ebi betimi ado 1 acre a day obi nsu ntimi no ma me papa sa na tie Nyankopon ayi Dr. Sharp ama se awie mremu obefa ne so na onam haban so ne nanam kire no eni sunsum ni tumi ni ahoden so adwe obi biara wono nsusu ebia oha obi aba beto no ewo kwan mu ontimi enya ayaresa ma me papa tie entu sika mu enha ho mre da bia ye kasa asem ese kire oba ye won ye droma wa umoka se adro na anye ya stay na no ye du sika besi ama na hye ne nso se doctor say obi biara obeye drama na anye ye ne chese ye nim guase ama no nti wagubafo na nim ase nti obesi ama no 15,000 tete 150 million wan fa ama no report ma eneni Herbal police station bia no nche no ma me papa tie me bebo yarwa na nyame nam ye so sa no yade na edos se wa antini din a eno ane se obefre na wabisai se ofre na ese betimaye na se antimi anya ama me pa ya frodo ya bo kro no nyansa kro no ankasa me pa ya discover ma sign report me pa fre Adom TV baby a hwe ye na kana wiase nyina obi ante se sa Dr. Sharp kurampo oni aduro se maka so obi frɛ o na oka kiro se bia say ya mema 5,000 Ghana cedis 50,000. Hey, sorry. 100 million. Bank from press cano mu no. O ma da bi o mtem mame no. 50,000. 50,000. Obi fra nipa ba kumpo, onye nipa ba kumpo fra se Sharp me ma ye drama no. Anye ya. Me di 50,000 be ma. Beka ni TV ya so. Ana da me ka na me ka fie kura da me ka wa ha. Bi ni wo ebi ma yade amensa achacha kompo na kwata mikita 2 million ahoden enya aba no kwa na me se me de sayade me wo bofo creator kokroko kakraka the demon chase na nkasa maza ontomfom yade ayesani yesa kidney problem bia yesa ho in heart yesa liver problem yesa TB tuberculosis yesa mane kokura emabium madness me pa obi bodama open show say ka me pa ye 6 minutes and who tell sika nyina wie obi wo hepatitis A to Z me pa ema obeko obi wo problem me pa ema obeko obi wo hypertension pa ema obeko na wonim se ochena so ochena Saturday yes, ochena numere vice president be ma me best the most promised herbal and spiritual center in West Africa. Nyame bo ochira me fa kwadi award wo ya chira me de free yi kwa me de baba be chire mo o ga se Sharp di agro masa so wo fa brodo a maame esusa de ebetima nane ama sexual weakness na be ma na wukura ye mo abeyi diabetes me mo diabetes adrosesi a 1 hour ta memo adi asi chire ya duro enchire hwe wo pressure ye mo abekọ so ekuro da ho esusa de opa ma ne nya kakraka mfa the whole body empro sonsura na agogome emfiri mu mra me pa ka ema wa ebe de ebewu nkrofo ni diabetes adrontu no muntimi anye kuro no ma me papa cancer osa ye ema ebekọ uyam ni ya doctor tuao mako me pa to me wadro bi o me de ma 15 minutes pe me mo tere manima na sa udi mako be 15 years ni a me mo se mo na opa achinyenti no ni ya kunso nkronso aye hwiare ma me papa me ma wo to emo a wagye hyeto e de aguso ni wadi no manim na ya oya na mahwa de eno no usi no na menso misi wo hwe na mehwe sa nete eye problem ye ma ne ko obi o asma etisa de ye ma na nkwa kyese ya bu mla no so bro nka me yakọ kan de ama nkrofo ya behame broken bone
Na me chire nsaso on bet. Ensa kire ne na no me pato ho adwuma di ntimentanka e wo mayi no so de. Ah, okay. All kind of pains. Obi on ma bibi ne nam ne ho. Esi aboni dua, ya ye ode be ma me papa enye no kure. Se wa anya ayi a emfa na ada ani han mene kase ma me papa sa na tie. Ubridi ye ma ebekọ. Oho ekeka ye ma asesi ebekọ breast cancer ana bibi dam dendenden. Anase ayekura ye ma ebekọ bedwet ye ma ebekọ. Me pa cha wo blood covenant ye ma ebekọ akom wo so a minimum haban intimitime tifri onom. Ema ho ye de be eto se yade no ba na se duaba na di akire hwehwem ne ehu ba bia de ade beto ma me papa kan hu se me na me kito kokroko kakraka no se ebia wo aye hu ebia misunderstanding bi obi ono ma ba mawu ana obawu na ye de ase emu ba ko me pa cha oba me ono ma mema abusuafo na bomo nsem na se ye wanga sa na okunu de amasa ana ma me don kam me na me ka kire ha ho ebi agro na wu ne de ato so ye de ato so wa wunim se wunim ho wunim hwe ana yetimi de beja na wakonya ekoko na na ye na busu eno ye me hinkrante no me nyiska me nyi consultation po ai me nche dan kan beteno no wo de ba o ye wo lawyers ne ade bi mu ne ayi a bi mu no ma yetimi de ayitu am so mba ye solve ni nyina mom ye ho no no eye crowd what ne me cha say sanity ye nya so consultation eno kra de me ha me ho ye de wo bi ahyew me pa achew woni mo hwe bra eno me news ka na pa achew ma mo atade kakra bi ebia ade ketuwa bi what ya say no wo de ba ebe yiri ntino ye diska no be kire bofo no what ya say eno ano no me pa achew e ma wa ni ahwe wa na ye so de mpa achew nsi ho bofo creator na sika ne atwa me pa achew ye nyi bribe obi hwehwe wo afa hen no obi hu obi hwehwe me a me wa kaaso a akra kaaso a ufa kaaso aka usu besi wo overhead na se so usu kaaso overhead na se a no afa ka Eco New Market usu besi wo ADB Bank usu ADB Bank akọ anim kakra bi sa on right fitting shop bi wo me no am na share wo everyday bi aso me ye adwuma mi fi akra me kwakọ ye adwuma o kira me kwakọ ji award nkra metena share adwuma nsa na nwumne mase ya de ben akọ consultation ye 200 Ghana cedi o ba bo ahofo yade no ye charge o na wantimi antua ye ba giska no ye wadu ntino utua na ye utua kakra ai na wo me pa ye mo ye duro ba kwa wo ha udimirika ma me papa ntia moka biem numbers ne na wo TV na ni no 020 eno na ye WhatsApp count 489 7454 020 489 7454 0266 14 another 14 69 050 554 1996 nyame shiraw Tuesday bia so utie me Adom FM anadwo be 11 sofu gebansa kasa wie pe na kese sharp ba wo bibi na person ne ka e wo fun so ne ade a obenya e ho yada say Dr. Sharp ene no edi enkomo no